Batho besho pitša ya rena ya ditaba ya phuphuma re a lamogela ditabeng tša bošegombjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša go tšwa studio 10 re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. The court rules that it was made freely and voluntarily without any coercion when accused number 2 was in his full and sober senses. Kgorotsheko kgolo ya Pretoria ya hlotše gore boipolelo bja mogononelwa wa pele Muzi Sibia le wa bobedi Bongani Ntanzi tshekong ka gare ga tsheko ya polao ya Senzo Meiwe bo dirilwe ka bolukulugi le boithaopo. There's absolutely nothing wrong with saying we could have done better. And the solution to it is to not punish the EFF members. Maloko a senyane a EFF au a šitišitšego polelo ya boutu ya ditekanyetšo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ka 2022 a bonwe molato parlamenteng. Now everybody is excited to say now city to city pack, even if they are not going to get money, but for the mere fact of the city to cities like Comrade Marathon. Dipapading lebelo la monabo o motelele la go bitšwa City to City Ultra Marathon e tla boa gape mebileng ya Gauteng morago ga mengwaga e seswai le sesaba gona. Batho besho thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Kgorokgolo ya tsheko ka Pretoria ya hlotše gore boipolelo bja mogononelwa wa pele Muzi Sibia le wa bobedi Bongani Ntanzi tshekong ka gare ga tsheko ya polao ya Senzo Meiwa bo dirilwe ka bolukulugi le boithaopo le go hlaolwa ga lefelo la tiragalo ka Sibia le gona go dirilwe bjalo ntle le kgapeletšo. Mo lebakeng le Sibia Ntanzi le ba bangwe ba bararo ba sekišwa ka polao ya 2014 ya naletšana ya kgwele ya maoto. Ye ke phenyo go mmušo yeo e rago gore molatofatšo wa pele Muzi Sibia le wa bobedi Bongani Ntanzi a senka ba bethwa. Seo e beile morago ga gore bobedi bo latofatše maphodisa ka gore ba ile ba bethwa le go gapeletša go dumela go ba le kamego polaong ya Senzo Meiwa ka 2014. The court rules that it was made freely and voluntarily without any coercion when accused number 2 was in his full and sober senses. And also the confession made before Colonel Rapudi was also made by accused number 1, 2. Freely and voluntarily without any coercion. Kgorotsheko ya hlotše gore boipolelo bja molatofatšo wa pele bo dirilwe ka bolokologi ntle le kgapeletšo le gore molatofatšo wa bobedi le yena o dirile boipolelo bja gagwe pele ga magistrata ka bolokologi ntle le kgapeletšo. Mo lebekane bjo a bo dirilego le Colonel Rapadu le go šupa go ba bohlatha lefelo la tiragalo le bobedi bjo bo dirilwe ke molatofatšo wa bobedi le gona a sa gapeletšo ke motho. Seo se ra gore boipolelo bja bona le go hlathwa ga lefelo la tiragalo di tla šomiša ke kgorotsheko bjalo ka bohlatse tshekong ya polao ya Meiwa. Lekala la botšhotšhisi jwa bosetšhaba le holofela gore le na le molato o tiilego tabeng ye. The contents of the confession statements will now be brought before court via the witnesses that took on, and thereafter will then proceed with the main trial. Tsheko ye kgolo e tla thomološa gape go sasa. Go tšwetša pele temana ye re bolela le mmega ditaba wa SABC Sipho Kekana. Sipho re a go amogela. Kgwe tsheko ye ke kgale e gagaba ke kgale re lebelletše a e ka ba moahlodi o fihlelletše bjang sephetho se. Se se bolela gore le kgone gore fihlile bofelong ba go ya tshekong ka gare ga tsheko eo e beng e lebeletše gore e ka ba e le maleba na go amogela ditatamente tša boipolelo tša balafotofatšwa wa mathomo le wa bobedi go di amogela e be bohlatse ka gare ga kgorotsheko e ya polao ya naletšana ya peleng ya Orlando Pirates Senzo Meiwa. Ka jeno re fihlile bofelong ba seo ka ge moahlodi Rathamo Kgwatleng a tsebagaditše sephetho sa gagwe gore ditatamente tše pedi tše di amogelwe bjale ka bohlatse. Se se bolela gore go tloge mmogo ya pele di tlabe di le
ka gare ga tsheko di amogetswe bjale ka bohlatse o tla gopola gore ba tshireletso ba be ba bolela gore ba latofatšwa ba bethilwe ba tlaišitšwe pele ga ge ba tla ba saena di-statement tše bjale se a se boletseng mo kgwatlheng le gono ke gore ge a lebeletse bohlatse ka botalo ba bona o lemogile gore ba latofatšwa ba babedi ba dirile se ka boithaope bolokologi ntle le kgapeletšo efe kapa efe seo se bolela gore bjale go tlogeng fa boipolelo bo tla ba karolo ya bohlatse ka gare ga tsheko bjale ka ge re tšwa tshekong ka gare ga tsheko re leba kae le gona e ka ba e bea kae ba latofatšwa boemo bja bona boema kae ga go le bjale o tla gopola gore tsheko ye kgolo ile ya emišiwa ra tsena tshekong ka gare ga tsheko go lebelela ona boipolelo bo ka ba latofatšwa se se bolela gore bjale go sasa re tla be re boela gape go tshekong ye kgolo e lebeletšeng polao ya moraloki wa Orlando Pirates wa peleng Senzo Meyiwa boipolelo bo bjale bo tla amogelwa bo tla šomišwa bjale ka bohlatse re beletše gore ke boipolelo bo e le reng ba latofatšwa ka gare ga bona ba be ba bolela dintlha ka moka go ya le ka ba mmušo ba bolela gore ba latofatšwa ba be ba ntšha dintlha ka moka gore botsebotse bošegong bo Senzo Meyiwa a bolailweng ke eng se se diragetšeng ke bomang ba tseneng ka ntlong ke bomang ba ba eme ka ntle ke bomang ba be ba dutše ka koloing ba eme le gore ke mang a ba hirileng a ba patela dintlha tšeo ka moka re lebeletše gore o sa ge kgorotsheko e tšwela pele go tla bitšiwa dihlatse tše di ngwadileng di-statement tše go tlo fa bohlatse ba be ba bale dintlha tšeo tša boipolelo kgorotsheko re ka letela eng go sasa le gona ge le lebelletše a tsheko ye e ka gagaba goba ya rungwa go fihlaneng ge re le bjale se se bolela gore ba mmušo ba fihlile tabeng kgolo ya bona ka gare ga tsheko ye bjale se se tlo diragang go tloga mo ke gore e tla tšea direction e rileng bjale tabe e ya Senzo Meyiwa go tla bolelwa gore ke bomang ba berekela mang ba biditše ke mang ke se re beletšeng gore go tloga ga bjale e tla ba yona tabagolo ka gare ga molato o wa polao o mo letšatšing la go sasa re lebeletše gore bona maphodisa ba bangwadileng tsona di-statement tše ba tla tšea setulo sa go fa bohlatse kgorong tsheko go tlo hlalosa tsona dintlha tšeo ka botlalo ba tsona ka ge re fihlile mafelelong a tshekong ka gare ga tsheko se se bolela gore ge kgoro tsheko e tswela pele re lebeletše gore ba mmušo ba sana le dihlatse tše ka bang tse seswai tše ba sa lebeletšeng gore ba tla o di bitša gomme ba tla tswalela kgetsi ya bona ba tšhireletšo gomme ba bula ya bona mohlomong ge re fihla ko kgweding ya bo June re lebeletše gore mohlomong ke mo re ka tlang ra kry-a sephetho sa molato wo ka moka Sipho re leboga tshedimošo ya lena ka mehla go lebogana Pijana re botšišitše gore maikutlo a gago ke afe morago ga gore kgorotsheko kgolo ya Pretoria e ahlole gore boipolelo bja molatofatšwa wa mathomo Muzi Sibiya le wa bobedi Bongani Ntanzi bo dirilwe ka boithaopo polaong ya Senzo Meyiwa letlakaleng la Facebook Mantšadi Mokgopo o re aowa re leboga ge kgorotsheko e tšere sephetho seo ka ge molato wa Senzo Meyiwa e le kgale o sekwa Mathapelo Phelo yena o re mohlomongwe ke gona molato wo o tla fihlago mafelelong go ba gononelwa bao ba ka bonwa molato ba swanetše ba lahlelwe mengwaga e mentši kgolegong gobane ke kgale ba tseba seo ba se dirilego eupša ba homotše letlakaleng la X Shoti Senyolo o re ke amogela kahlolo ye ka diatla tše pedi toka e tla phethagala ra tseba nnete ya gore babolai ba Senzo Meyiwa ke bomang Matlebjane PM yena o re ke kahlolo ya maleba
ke ka fao boipolelo bja bona bo tla šomišwa go ahlola molatong wa pele lebelo leo tsheko ye e sepelago ka lona ga le ješe diwela go bonagala e le toka e ka se phethege. Re leboga maikutlo a lena ka mehla ge re boa mabenkeleng basadi bao ba lego ka lekaleng la meepo ba tšwela pele go itemogela ditlhotlho tša go swana le go se fiwe menyetla yeo e ba swanetšego go kwa se ka botlalo lebeseng ka dimeng o na le moeng yo a tlogo re nyetletša tšona Seshuthi. Aga re sa bušare le amogela lekala la moepo le kgatha tema e bohlokwa kgodišong ya ikonomi ya naga gomme ge seo se direga basadi ba sa fela ba tswalela ka ntle ge go etla tabeng ya go fiwa menyetla gomme Association of Women in Mining South Africa AWIMSA ka boripana e phegelela gore go be le menyetla yeo e lekanego kudu go matlafatšeng basadi bao ba lego ka lekaleng la tša moepo go kwa tše ka gona ba re na le mohlami gape le modulasetulo wa bosetšhaba wa AWIMSA ke Mmamosamodise ba ga Modise re a lamogela. Le ka re botša le fele mathata a ditlhotlo tšeo basadi ba leng ka gare ga lekala la moepo ba kopanang ka tšona magareng ga tšona ke tše difeng? Ka le bona ka lebitso ke nna Mmamosamodise ge basadi be leng gore re dula pela di-mine re basadi ba ba bereka mo di-mine and re basadi ba ba etsang dikgwebo le di-mine and mosebetsi wa rona re le mokgatlo wa AWIMSA ke go bona gore basadi ba thola menyetla mo di-mining ba fuwa menyetla ya gore le bona ba kgone go etsa di-business tsa bona mo di-mining and hape re kgona go le gore re ba thuse bana ba ga di-community tse pela di-mine ba kgone go le bona ba thole menyetla mo di-mining ba kgone go itshebeletsa gore ba kgone go i-sustaina mo maphelong a bona. Gantši mo go bang le moepo go feleletša go e ba le ditlhotlo mo badudi ba feleletša go ba lela ka go le gore moepo ga e ba hlokomologile bjalo le bjalo a e ka ba ditikologong tša lena bjalo ka mokgatlo sello sa badudi magareng ga tšona ke tša goreng? Ba lela ka gore ga gona ditsela ga gona metsi ga gona metlakase so ke tsona dintho tse le gore ga di sheba gore re bue le di-department tse le gore di relevant le tsona ditlhoko tseo so re bua le tsone and then ba tla ba tlo sheba the area hana mono gore na e be go hlokagala gore ba ka thusana gore ba kgone go ba sebetse le AWIMSA re be ntho e le nngwe and then batho ba kgone gore ba be le bo metsi ba be le bo metlakase ha ngata setse re ntse di-changes tse ngata haholo mo metseng e pela rona ya di-mine ka lona lebaka leo la gore re be le bonnete ba gore tsotlhe tse re di kopa mo makaleng a rona a country di a etsagala. Kgoding ya go feta lebile karolo ya kopano gothe goba mining indaba yeo e bego e swere a e ka ba morago ga kopano yeo le nyantšeng go tšwa kopanong yeo goba le nyaka go bona go phethagatswa eng go tšeo di boletšego kopanong yeo? Re thutile haholoholo mo mining indaba ene for rona e ne le monyetla o bohlokwa haholo re le batho ba bomme ba sebetsa mo di-mining ba dula mo di-mining mo moetseng e pela di-mine re thutile gore ha mining indaba e re file menyetla e mengata haholo re kopantsha le beng be leng gore bona ba tlisitse go tlotla ba investa mo di-mining tsa rona le gore re kgone go bua le bona re ba bontshe bohlokwa ba gore basadi ba tshwanetse go le bona e be part ya go ba gore re ka fumana di-minerale tsa rona le gona ga kgona go itshebeletsa. Ge re bolela ge bjale re bolela ka go hlokomologa ga boramoepo ba bang ba ile gore ba sa ithuta go tšwara phaga ka lekaleng la tša moepo a e ka ba lena bao ba lego ka lekaleng la lena tshwaro ke e feng kudu go mmušo le gona le nyaka go bona go direga eng? Re nyaka go bona bomme ba kgona go itshwarela le bona ba kgona go ba ka maena and bomme ba bangata ba sentse ba maena ba na le di-license tsa gore ba ka maena but ha ba na di-funds tsa gore ba ka kgona go thusa gore ba maene so re le mokgatlo wa AWIMSA ga tsamaya ga ba kopela le bona bo di-investor ba batlang ka mo country ya rona gore ba ka kgona gore ba re thusa le government ya rona re be ntho e le nngwe gore batho bomme bana ba kgone go thusa gore le bona ba kgone gore ba ka imaenela bona ka bo bona. Ge tšeo ka moka di direga re ka se lebale taba ya boramoepo bao ba sego molaong
e ama jwang kgodišo ya basadi bao ba lego ka lekaleng la moepo goba matlafatšo ya basadi le batho ka kakaretšo? Ke nagana gore go fedisiwe batho ba ba epang ba se mo molaong re tshwanetse gore re fuwe monyetla le gona ke country ya rona gore e kgone gore fa menyetla gore re se ga dependa mo batho ba ba tswang ka ntle re kgone go le gona re iketsetse ka bo gona mo nageng ya rona. Mamosa Modise ke mohlami wa mokgatlo wa Association of Women in Mining South Africa. Re lebogile nako ya lena. Tla leboga. Re fetela ka mabenkeleng ka morago ga fao re tlo boa re tšwela pele ka ditaba tša rena ka leleme la Sepedi. Re sa lamogela komiti eo e fanago ka matla ao a ikgethilego go phethagatša merero ya palamente e bone maloko a EFF parlamenteng molato morago ga go šarakantšha polelo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya la senyane le lesome ka kgwedi ya Phuphu 2022. Maloko ao a senyane a sekišitšwe ke komiti ka molato wa go nyatša melawana ya lekgotlatheramolao fao ba bego ba tsena ganong mopresidente a sa bolela gape ba re o gweba ka tšhelete ka mokgwa wo o sego molaong. Maloko ao a seswai a lebane le kotlo ya go fegwa ntle le mogolo wa matšatši a 30 mola ba bangwe ba tšeetšwe mogolo wa matšatši a 30 le ge Yoliswa Yako le Isaac Mfanya ba otlilwe ka go tšeelwa mogolo wa matšatši a 50. Maloko ka moka a swanelwa ke go kgopela tshwarelo go mopresidente, spikara sa palamente le setšhaba. Kotlo e tla thoma ka la 1 Aprele. Ditatofatšo di ile tša phumulwa kgahlano le Nontlantla Mkgotho morago ga go lemoga gore o be a se gona parlamenteng letšatšing leo. Tona ya merero ya metsi ya Afrika Borwa Senzo Mchunu le wa mphato wa gagwe wa Zimbabwe wa temo naga boreya hlapi le tlhabollo ya dinaga magae Dr. Anxious Masuka ba sainetše tumelelano ya semmušo ya go hlokomela projeke e kgolo ya metsi ya toropo ya Musina. Go letetšwe gore projeke e tla ba metsi ao a hlwekišitšwego ka Musina go tšwa planteng ya go hlwekiša metsi ka Beit Bridge ka ngwaga wa 2026. Naga ya Afrika Borwa le naga ya Zimbabwe gompieno di sainile tumalano ya tirisano mmogo tebang le neelo ya ditirelo mme projeke eno e tlile go bona baagi ba toropo ya Musina ba fitlhela metsi a tswang kwa nageng ya Zimbabwe kwa lefelong la Beit Bridge Water Treatment Works mme gompieno letona la merero ya metsi mo Afrika Borwa Senzo Mchunu a dirisana le letona la merero ya tlhabololo selegae gape le temothuo kwa nageng ya Zimbabwe Dr. Anxious Masuka ba sainile tumalano eno ke tlile go buisana le tlhogo ya lefapha la merero ya metsi profenseng ya Limpopo mme Lusikobe mme Kobe re lebogela nako ya gago mo kanaleng ya rena ya dikgang ya SABC le ka re tlhalosetsa gore go diragetseng gompieno tebang le projeke eno. Go tloga le khono ge project e tlo thoma go simolla ka 2026 tlabe e le taba ya maloba mo Mesina le go sasa minister o sa tlo phatalala a boledišana le setšhaba sa mo Mesina a ba botša gore ba kile ba mmitša ba rene le bothata minister ke tlo intervene o intervene o tlišitše metsi mo Mesina di-agreement dikwano di saennwe le khono ke a leboga. Mekobe re lebogela nako ya gago mo kanaleng ya rena ya dikgang ya SABC projeke eno e tlile go fitlha bokhutlong ka ngwaga wa 2026 mme ka la botlhano letona Senzo Mchunu o tlile go kopana gape le baagi ba toropo ya Musina mme o solofela go buisana le bone tebang le dikgwetlho tse ba lebaganeng le tsone tebang le neelo ya ditirelo go lebilwe metsi le tse dingwe ke Katlego wa dikgang tsa SABC Musina Limpopo. Dipapading lebelo la monabo o motelele la go bitšwa City to City Ultra Marathon e tla boa gape mebileng ya Gauteng morago ga mengwaga e seswai le sesaba gona. Lebelo la mongwaga la dikilomitara tše 50 le tla kitingwa ka la 31 kgweding ye go tloga Pretoria go ya Johannesburg. Lebelo la mafelelo la City to City le bile gona la mafelelo ngwageng wa 2015 gomme la palelwa ke go boa gape ka baka la tlhokego ya mašeleng.
baetapele ba go fapana ba atlete ba maloba e šitana le batho bao ba tlabego ba kgatha tema ba be ba tsenetše moletlo wa lehono wa go buša marathone ya city to city. Marathone ye e tlo direga lenyaga morago ga kwano yeo e lego gona magareng ga province ya Gauteng le Athletics South Africa. Tšhelete yeo e tlo go humanwa ke bafenyi ke palo gohle ya diranta tše 1.2 million. City to City is not just an ordinary event, it's an international event. It started long 100 years back. So now everybody's excited to say now City to City back, even if they are not going to get money. But for the mere fact of the City to City is like Comrade Marathon. Lebelo le tlo swarwa ka di 31 tša kgwedi ye gomme le thoma ka Centurion Rugby Club go ya ka Wanderers Club ka Johannesburg. Re a leboga gore Athletics South Africa e shebeletse gore di-province le tsona must play a part or re develop athletics. Maikemišetšo ke go swara lebelo le ngwaga le ngwaga gomme le swanetše go phadišana le mabelo a boditšhabatšhaba lefaseng ka bophara. If we do it right, the private sector will take over and we can concentrate on any other task on this particular matter. We want to plant a seed and create opportunity for our athletes so that they don't always have to catch a train or a flight to KZN. Ba atlete ba kgotsofetše ka ge ba tlo kitima lebelo la city to city gape. No ke kwa ke thabile ka kudu and then ke tlo dia bokgoni ba ka ke tlo ntsha ka bonna matlaka ka moka gore ke kgone kitima ke kgone go ifetša. Ntle le lebelo la dikilomitara tše 50 go tlo ba le mabelo a mangwe a mabedi la dikilomitara tše 10 le la dikilomitara tše 5 ka Johannesburg. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang fa o leka kgathago tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso ka lebeseng ka Dimeng Thobela. a go la boga ga tše di a re lebele ka kanya boso bošegong bja lehono re lwetše dikgonagalo tša dipula re lwetše dinagodimo tša province ya Limpopo le gona ka Mpumalanga ka dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 gomme dikgonagalo ke tše 60 re lwetše yona dikarolo tša gona ka kwagola Durban le dikarolo tša gona ka kwagola East London le dikarolo tša gona Eastern Cape gomme re lebeletše fela gore go tla ba go hlokile bogare yona ge Afrika Borwa ge se fela mario ba ka bana re lwetše gape dikgonagalo tša dipula re lwetše province ya Limpopo le Mpumalanga ka diperesente tše 30 go tla ba gona le dikgodi tle o tla ba pešago province ya Limpopo le go theogela tlase mo go bontšha gore go tla ba go hlokile le gona ka kwagola Motsekapa go me re lebella bošegong bja lehono temošo re tšetša go ke ba kakanyo ya boso ka Afrika Borwa ba re bontšha ka dikgonagalo tša dipula tša matlakadibe re lebetše bogare wa province ya Gauteng le go theogela tlase gona ka kwagola KwaZulu-Natal dinagodimo tša province ya Mpumalanga gomme letšatši la go sasa re sa itemogela temošo yeo mo ba re bontšhago ka dikgonagalo tša go phulega melelo ya hlaga dikarolo tša go Upington province ya Freestata le gona ka kwagola Bloemfontein dikgonagalo tša dipula tša matlakadibe dinagodimo tša province ya Limpopo le dikarolo tša gona ka kwagola Northwest gomme re lebella gape dikgerata tša di-temperature tša rena letšatši la go sasa re betše re go bontšha go tla ba go fodile ga magareng mo go bontšha re go tla fiša ka Pretoria ke tša 31 Vereeniging ke tša 29 gomme province ya Limpopo province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša ka Mosina ke tša 29 ka Bakersford ke tša 25 Jenfest le gona ka Tzaneen ke tša 22 mo go bontšha re go tla ba go fodile ka Mokopane ke tša 30 a rebela province ya Mpumalanga re lebetše province go tla fola ka Mašhišing ke tša 40 Skukuza 27 Middelburg ke tša 25 le ka Emalahlane ke tša 26 ka bomme ya re lebela ka KwaZulu-Natal province eo ka moka Vryheid ke tša 27 go tla ba go apešitše mario makabakabana province eo e fela le tla fiša ka Ladysmith ke tša 33 le gona ka Kokstad ke tša 30 Eastern Cape province ke tša 30 ka Maletswai Mthata ke tša 29 ka Makhanda ke tša 33 mo go bontšha gore go tla ba go fiša province eo ka moka province ya Western Cape go bontšha go tla ba go fiša province ka moka Glenwilliam 30 le ka Beaufort West ke tša 30 province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša ka Northern Cape le tla fiša la go ntšhana go maleteng ka Upington Kurumane le ka Kimberley ga Leshewe ke tša 35 ka DR ke tša 33 go bona lebela ka province ya Freestata province eo go tla fiša ke tša 33 ka Bothaville Sasolburg Metsimaholo le ka Frankfurt Bethlehem ke tša 30 province eo ka moka go merelelwa province ya Northwest province eo ka moka re lebetše re go bontšha go tla ba go fiša le gona ka kwagola Tosca dikarolo tša province ya Taung le gona ka Ottosdal dikarolo tša gona ka kwagola Rustenburg mo go bontšha gore go tla ba go fiša province eo ka moka ke tšona tše tša kakanyo ya boso bošegong bja lehono go tša go nna setlogolo sa Babina Tau ke re mmogo